Evo i danas pozdrav od mene. Danas imamo još jedan video u Facebook seriji i to će biti zadnji prije nego što krenemo sa poslovnom upotrebom Facebooka. Danas govorimo o upravljanju vašeg inboxa na Facebooku. Mnogi ljudi koriste Facebook i kao svoj inbox, odnosno kao email servis. I to je veoma dobro. Na koji način možete provjeriti svoj inbox? To se nalazi ovdje gore kod znaka Facebook i ovaj znak u sredini, to je vaš inbox. Kad tu kliknete, odmah se pojavi kratak pregled vaših zadnjih poruka. Ako kliknete ovdje niže, pogledaj sve, onda se otvori inbox mod u celini i možete pogledati sve vaše poruke. To je jedan način kako možete otvoriti inbox. Jedan drugi koji ja preferiram, to je ako idete ovdje ispod vašeg newsfeeda i tu piše poruke, to je drugi način kako vi možete otvoriti vaš inbox. I tu su vaše poruke. Šta možemo sada? Kao i u svakom email servisu, možemo da kreiramo novu poruku, ovdje gdje piše new message. Ako ovdje kliknemo, treba da navedemo ime, dakle upišemo neko ime, onda ovdje niže trebamo upisati neku poruku, dodati file ili fotografiju i send poslati i to je sve veoma jednostavno. Šta bi još mogli ovdje u našem inboxu? Vidite ovdje kod neke poruke sa desne strane kada pređemo tu negdje pojavi se ovaj mali znak koji kaže arhiviranje. Znači ako ovu poruku želim da sklonim, znači da ne moram da je čitam u ovom trenutku, ali da se ne izbriše, znači da ostane u arhivu, onda kliknem na ovo dugme ovdje. Odmah tu se nalazi još jedno dugme koje kaže označi kao nepročitano. Dakle, ako želim da ovu poruku označim kao nepročitano, onda kliknem ovdje. Onda ako opet kliknem, mogu označiti kao pročitanu. Dakle, to je još jedna mogućnost. Šta još možemo? Pa možemo recimo ovdje gore gdje piše actions, akcije, možemo označiti kao nepročitanu, to što ono smo rekli, otvoriti u chatu, dakle da se chatuje. Onda tu je forward messages, dakle prepratiti poruku nekoj trećoj osobi, baš onako kao i u klasičnom email servisu. Ispod je delete message, ako naravno želimo da izbrišemo poruku, onda izbrisati konverzaciju, dakle ako imamo u nizu jednu konverzaciju, odnosno nekoliko poruka, možemo odavde da obrišemo. Onda je tu mute conversation, dakle isključiti konverzaciju, pomeriti u other, u ostalo. Dakle, imamo ovdje, sa lijeve strane vidite inbox, imamo i other, još jedan folder gdje možemo određene poruke da sklonimo u taj kao rezervni neki folder. Onda je tu arhiviranje. Dalje slijedi da pošaljete report za spamovanje Facebooku, dakle ako ima neke neželjene poruke i tako nešto možete poslati obaveštenje Facebooku, pa Facebook posle sprovodi neke svoje mere za ovakve situacije, keyboard shortcuts i feedback sa Facebookom. Dakle, to su ove neke mogućnosti i uglavnom to je ono što imamo sa inboxom u Facebooku. To je bilo sve za ovo video. Od sljedećeg počinjemo sa poslovnom primjenom Facebooka. Moje ime je Nikola. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje.